lako barang apa ianan sandangkan toro salah sundun maelo tarante nalino tangsai lako barang apa ianan sandangkan toro salah sundun maelo tarante nalino tangsai lako barang apa ianan sandangkan toro salah
Bawa mo kabubuang na bisa dibeli daripada sama untuk 20 tu. Sorry ni memang sudah ada apa? pembase. Iko kita lalan boy sini yang ano daw Lorita. Boy. Lalan. Lalan, disuke bang masih tahu. Boleh, boleh.
buhay mo. Sini mo rin ulit. Konten na yan. Maksudnya apa? Karena Foto guys. Dari ke bawah. Oi!
Masa di Jawa Timur ke komunitas Pasulpilan konda. Lagi. Lagi. Ayan naman, di ba? Kan lumipay pa na niya. Masa? Lampiran to. Yan ang aming apa namanya enggak pakai nata anak paling basing tuh. Oh, di Ketangkan.
oke lo. Lagu kita Solanasa Tarap satu namanya yang pasti kalam may batang kaleta tuh napasak ka mo keluarga ta menolo lamampuan ta masambay opuang matua ambek basokan do kabon kamu tu tontong kipudis ya kipakalabi lang mete minto tengka kede belanay nang kikanasay te kami taon may kumuasalyan do may kamu tanpa bela tanpa kuleka ulolang ite katuan lang tenino maarencana jona katuan maarencana jona minto tu apa lagi bosan ya moto opuang tontong kameng kara apa mati olo malabi kumua kamu tula tontong pasake kan urondong kan unlingkay te katuan sialong panate te apa pura mo kita ngara siya kipolelan allo totemo ya mo allo mi pamatanto lako te mintu rabu masusa si sola toka lama diaren si tunduana lo nangkaran ni tesara pengkarangan lante inan kamasusa miron no marampa mo te tom mi tubu tu jome pira-pira inan ana madin ma diaren si tunduana nangkaran ni jona te pengkarangan kurre sumana opu jona kamatotoran jona painan kami sarang lantai tombo dan nopa apa tuh merasan di posan kami pasake jona te jaman si umpunong palumpun di batang rabuk na inde ande ke pakabor kamu long pasake opul dan nopa anda upu marampa anda mani dipakai main lasi purung mintu rapu basusa tondok siya kumbongan tuh kena lambi tak tunara pasake mitom itu madoren solanasan la toron ambek toron indo to parenge siamitu tong mitum nala katana den nopa ana tontong batta dan kapatonganan batta batang kalena sing sa-isa to temo sakamu tulaki kandena selagi runa dolo kitimong kuresuman belanda mitu na te pa pasake mi jome kan den nopa ki matoto untarima na lamai te laki pasir tak pan na batang kalena umpa buntu duka kamatotorang baaro lako kamu angki soyanan ite katuan si turu pangantai siapa kabon pada pagarri salah bulan ke lansangan na buang Yesus Kristus kima sambaya mati kami amin salamat apalagi ada yang kamu nalain dito yung tingwal nga tukad eh
Abel. Kamu. Kamu yang di atas. Mana kita nolak? Oh, naroon pa rin. Kamusungan dulu ko. Iya. Shooting ito. Ya, kalau itu tidak ada pakai ada import. Karak buron. Sana ruan na pod eh. Yan lang po. Para kami dito na. Kada. Kami yung anak ko yun. Yan yo. May pupunta yung pasok mo dito ka. Anong nito? Mabili ko nito. Sudah ni kuning. Belum. Iya, berarti sih, bagaimana sih? Buah di koyo tu kan? Koyo. Pada butuh di sini kan? Yan lang
Dito Manila, Les. Alam TikTok yan. Tes. Tes. Terlalu kusut ini tuh dia tuh mama. Nah, kita kena berik juga. Maaf, berat.
Biasa. Yung kami pa kamay nila. Lagi pa ka puwep mo. Sige mo rin ulit. Selfie mo. Ang kuloy. Ini ka tong konten na na. Konten na yan na. Ada na maksudnya aku kakak dan saya dan dia